Mukobwa yaraje arangije abona ibyo kurya yumva inzara ni yose tangura kubirya bashike bankubite ariko nabiriye bashake bambone bankubite ariko nabiriye ndi umukobwa inzara iramwishe akuye umunsi no kutugatangiye atagutinda ariko ngera mbaye ikaze kuri YouTube channel yanyu ya TAVO entertainment kobwa arangije atangura kurya ibintu sanko katari ibyiwe kwa kundi ibintu wumva ushonje ukabona ibyo kurya avuga ati je bashike bankubita ariko nabiriye ariko muko izo njya nizawe kurukuranye ibinjya nukuri mbabarire pe nanje suko ndaremishaka nawe ndebere kobwa ariko ibinjya we sorry arabye gakobwa ariko muko je nta kibazo nakugurira ibyo kurya bya saa sita oya jewe ishwi oya habwo vuga buhoro atanyumva kubwo bisa nkuko yumva n'ubwoba ko ushobora kumumva umuntu akamenya ko reka arajya bikamutera ikibazo ariko muko ntugira isoni je mbwira ndakugurira ibyo kurya simbona n'umukobwa mwiza mukobwa rumikwa muko je simbona umukobwa mwiza mukobwa araraba ibyo ngibyo kubibwira jewe sorarasika cyane gose muko kuko uratangaje cyane pe nakuravye kuva kera mbona watoye indya zanje uko razijya kandi naguhaye n'uruhusha mbona uru n'umukobwa mwiza mbona ibyo ukorakora birantangaza cyane se muko urashonje nakugura ibyo kurya umva serveri we umva twebwe nta nakimwe tatumiye mvira kuri sheri wanje haza sheri w'umukobwa oya mugabo jewe ntabwo ndi umuserveri ahubwo je ndi umukiriya ahubwo sheri wawe yakarandira ibyo kurya nukuri namusavye imbabazi mombebe nukuri nimba mwahejeje ivyo mwari murimwo tugenderere tugotaha ubu ngo harangije sheri we yarebye ku meza abona umukobwa yakarajya mu byukuri ibintu by'umusore ariko mombe bino bintu ni ibiki sora rumiko sora arabyumva mombe wongeye kurya ibingibi bisa nko umuntu w'umukobwa shushu be wiwe yamubujije kurya ibintu nk'ibi ngibi oya mombe bese nako ndabirya mukobwa arabesha mu byukuri ariko muko ni gute wajya ibi ngibi ibisina bikubujije kuzura bijya muko ibi ni ibiki umusore arangije abifatisha n'agapapuro bigaragara ko yanabigaye muko sinakubwiye bino bintu ntubige nanone uwongeye kubirya narakubujije ngo muzobyibuhe ukomeze ubyibuha raba ukuntu ungana ariko mugabo kuri mubwira uko nguko ni gute wabwira umukobwa nk'uko nguko umva shaka do bino ngibi ntabwo bikureba nibikureba umva rero mombe tugende muhira bino bintu turaza kubiganirira muhira ariko mugabo wamukweka ivyo yuboko byawe ndekere sheri wanje undi mwe mwivaga mu bintu bitabareba umukobwa shiri wiwe yakaramusebya amera nk'umuntu ariko aramukubagura amukubitagura amutukagura mu bantu none umukobwa uwo bisa nk'uko nabyishimira nabyemiye kwa kundi umuntu abura uko abigenza ku mukunzi wiwe nuko tugatangiye umukobwa yarebye umusore Jeki ntamenye na kuri shiri wanje usura rumiko uzi kubona umuntu wo karamusuzugura none wagena kumutabara wa muntu nyere bakora asuzugura warugiye gutabara akaba ari wakubuza umvuga ati Jeki ndeki tureke twebwe nito tubizi mukubona bakomeza tubwira ati amazina yanje bayitwa Maya umvi ko inkuru yanje y'urukundo yatanguye sinongeye kubatamona kandi karyoshe katurori sore yarumiwe byabaye uwo munsi nuko tugatangiye ariko nongera nibutse batarakora subscribe kuri no channel ni shasha ya TAVO entertainment kandi munsi nuko tugatangiye katurori bidatinze gundo munsi baraje murakoze kuza abanyakubahwa murakoze kuza muri gym yacu umva pfonga ikinwa cawe bisa nk'ikigabo kituba tandero gifise sawa nta kibazo umva rero ubu ngubu uyu munsi wose ugirije muri gym bijya wariye ejo byose bimaze bikubye mutabyibuha nawe ndebera ikintu gisaza uno mugabo kabwira uno mukobwa mva muko je nkuzanye ngaha muri gym
kugira ngo utangwe gukora imyitozo ku buryo bijya bijya wariye ejo ziganja zaguteye umubyibuho ukabije kandi nkeneye usubire kudutaye twiza apana uzurabyibuha nkuko nguko uranyumva bisa nko no mugabo yamafata nabi kano gakobwa akabwira ngo nta kubyibuha ugume kwitaye nziza kugira abantu bazoze barabona ko mfise umukunzi wanje mwiza ari kwitaye nziza uranyumva mva rero mombe je sinkeneye kuzura byibuha uzurajya ibintu bikubyibuhisha nkabijya bisose je bindabyanka ndanabyanka no kubibona so mombe ndavyumva bwo wakoze no kunzana muri gym nawe nyumvira kano gakobwa kabyemeye katabikunze rero ikindi je sinipfuza kuzana kubona wabyibushe urabona ari nde yagukunda atari jewe bazi ukuntu usa ndabyumva urabizi je ko nkwitaho ntabyozi je ntabyozi ndabizi pe ndabizi mukobwa ariko aremera ibintu nawe nyina adakunze urabizi ko atawundi umuntu yo gukunda atari jewe raba ukuntu usa uzi ukuntu uri mubi uzi ukuntu byibushe cyane yego ndiko ndabyumva ariko nubwo niko ndabyumva urukuraniga oya je siko ndakuniga uranyumva bwe niwe wambabaje cyane ibi byose ni kubera wagiye kurya ibisosi uzi ukuntu ubu ngubu ntanguye gukwanka kubera watanguye kubyibuha ubwo muzobura umugabo nawe ndebere nukuri mbabarire bijya nakoze nzosubire numva ngo wabiriye kandi ngaho hamara iminsi ibiri yose uri mu myitozo bijya bintu wariye birasubira kukubyibusha nkuko we nakarusanzwe ubyibushe nawe ndebere umukobwa urugabo rukora mushinja ngo arabyibushe umukobwa nakomeza atubwira ati mu byukuri nta kintu nari bukore ku bwashiri wanje ariko nta kundi kubera ko ndamukunda muko nkwirikira rero umukobwa arumiko nambwiye ngo nkwirikira kumbe ni wa musore bahurira muri ya restaurant ejo ku munsi wejo mva muko ubu ngubu je nyemerera nkwirikire kuko nta bintu byo kurya nazanye ngo shiri wawe avure atangwa kugutuka ngo bikwera kubyibusha je nabyo kurya nazanye nkwirikira rero wewe uri cande none hano waje gukora iki mbwira muko ni jewe ngiye kukumenyereza ngiye kugutoza mu iyi minsi ibiri baguhaye ngo ngwiki ni wewe oya nukuri pe ubu ndumva nanakwanka ejo urazi ukuntu wanukishije ndi kumwe na sheri wanje ni watumye sheri wanje nzana mu ibi ngibi kubera ngo nabyibushe oya muko je ntabwo ndumusazi nka sheri wawe ngo ngwiki urukora nukira sheri wanje ngo numusazi shiri wanje aranyitaho niyo muntu wenyene anyitaho mu inosi abandi bose bantera umugongo naho ndera gakobwa baza baragaforomasi wakunda umuntu aforomata umuntu avuga ati umva wewe uri mubi cyane ku buryo najewe ndanagukunze kubera nyene nkumbiye kagongwe n'ahandi nta n'umuntu n'umwe yopfa nagukunze raba kuko byibushe nono ugahita ubyemera nakano gakobwa niko byakagendekeye urusore rwakabwiye ati muko njije nyenda gukunda abandi bantu nta nuko ubona gukunda ufise rero kunkunda byo nakubwiye byose ufise kubikora mukomba barire no kuri kubyabaye ariko uri umukobwa mwiza pe uri umukobwa mwiza ko bwarumiko ngwiki ndi umukobwa mwiza mva muko ndazi buri umwe hano ku isi yakwifuza kukubera shiri wawe kana byishimira ngo ngwiki musore ukuvuga ibiki ni gute wambwira ko hari umuntu ngaha ku isi yo kwifuza ko yokundana nanje nukuntu ngana nukuntu mbyibushe nawe ndebera umukobwa urugabo rwaranamuforomasi musore arumiko kurabyibushe je simbona ukuntu hoza umuntu akambwira ko nkunda canke akambwira ko ndi mwiza ngo ndabyemera atari sheri wanje wenyene niwe yanyumviye kigongwe araza aramporopoza ngo dukundane ndazi ko ata muntu ngaha ku isi yoza ambwira ngo tuje mu rukundo nje nawe uya muko uri kwibesha ngo urabyibushe ariko muko hari jambo wavutse ngo urabyibushe wewe ariko muko ngute wambwira ngo kubyibushe mukobwa shiri wiwe niwe yamamubwira ati urabyibushe musore aramuraba ariko muko turabe ariko muko urabyibushe je kinde kure ahubwo ndakwinginze mfasha uburyo nogabanya uno mubyibuho wanje kugira ngo sheri wanje azonezerwe ngoma kunezeza sheri wanje arankunda kandi ndabizi ko atamundi umuntu
yoza ambwira ko nkunda atari sheri wanje wenyine ubwo yaradasanga yamufashe ku kuboko nuko mbabarire ariko nakwinginze ubifashe mwumpe muko ndabona ubaye utishimye ariko ndabizi igihe nicagera uzotangura kwishima oya ikintu ca mbere kinezeza mu buzima bwanje ni ukubona ndiko ndamunezeza basi buri gihe yamambwira ngo sinamunezeza ndabyibushe ndi mubi ambwira ngo ndamumaramaza no mu bantu muko sawa rero nkurikira rero dutangure imyitozo mukobwa atangura kukunezerwa mukobwa aranezerwa avuga ati je ngiye kugabanya ibiro byanje ono ukuntu mbyibushe nkeneye kunezeza shiri wanje pe ariko musore bambwiye ko gym iri hariya ko hano tugira imyitozo ari hariya mu buryo oya nta kibazo hano mutwaye ni ahantu hadasanzwe mu minsi ibiri yonyene uzoba uri taye nziza uzoba asubiye kondanye n'ukaba umuntu muto naho ndebere umukobwa ni umuntu muto kandi n'umusore yayibonye umukobwa kandi muto atana ko yanabyibushe umukobwa nawe atamara kuvuga ati mu by'ukuri numva ntanguye kunezerwa kubera ko nari ngiye kunezeza sheri wanje nagera nkora imyitozo ntitayeho ikintu kugira ngo ngabanye imibyibuho yanje nawe ndebera umukobwa baramuforomasi gisheri ciwe camukimubwira ati muko uramaramaza urana no kukuntu usa urabona no kuntu ubyibushe nk'abadatekereza muko ubona utamaramaza no mu bantu mukobwa yahisemo kugenda gukurikira umusore nawe ndebera umusore ahanamutwaye umusore nyene yabonye ko umukobwa n'ubundi atakibi atanukurana byibushe adafise imibyibuho kabije arangije umusore amutwara nyene ku tuntu twa skate nawe ndebera umusore nyine avuga ati n'ubundi umukobwa mbona afise n'akantu ka depression ndamutwara nyene ku tuntu twa skate abandi ninezerererwa nta mpamvu yo kumujana mu majimu ndamutwara mu majimu yikise nyene ko mbona n'ubundi umukobwa sheri wiwe amuhora ubusa ngo arabyibushe kandi atabyibushe umusore wewe yahisemo kumutwara ahantu muri gym mva mukunda kubwira ikintu kimwe icigiki wepfunga amaso mwe kutuntu twikorera twipowe ngo amaso ndayapfunge wepfunga amaso gusa nkwerekeye muko ariko ninagwa naho uzi ukuntu mfise ubwoba hano haratinyitse mukobwa atanguye gutwenga ibintu tutari tumenyereye mukobwa atangura gusiga yego mana yanje naringuye mukobwa bwa nyuma na nyuma arasetse atanguye gutwenga ibyishimo byamurenze umusore we yavuze ati muko je mbona atamibyibuho ufise kandi mbona uri umuntu mwiza ndetse nawe uri umuntu wese yakwifuza kukubera sheri wawe mukobwa we yavuze ati nukuti yambera sheri wanje kandi mbyibushe nk'uku uzi ukuntu sheri wanje yamambwira ngo ndamumaramaza mu bantu nanje nkagira ubwoba akambwira ngo mfise n'urusura rubi ngo mbyibushe nk'abadatekereza nanje bikambabaza ariko musore iyi ni ya myitozo wambwira ni nyene urusare ruri kumubesha gusa nyene umusore nundi yabona ko atampamvu no mukobwa yo kwirirwa aragena aruhira ubusa iminsi ibiri yose ngo ari muri gym kandi umukobwa impamvu sheri we yamutwaye muri gym yamuhoye amutotangurana ariko arajya iza sosi ibiki vya bihambaji ariko arabijya byonyine bino bintu rero uriye bigiye gusubira kandi ko kubyibusha urabona no kuntu usanzwe uvyibushe je muri gym iminsi ibiri yose muko wabishoboye nabishoboye wabishoboye cyane beko nari byiza uzi ko ndigendesha jewe kiwi menga nagurutse muko uzi ukuntu ubu ngubu umeze ikinye niki nabitoye meze gute rero muko bwa nyuma na nyuma ndakubonye uri kuratwenga bwa nyuma na nyuma ndakubonye uri kuramwenyura byishimo wabigize mukobwa nawe nyene mu vy'ukuri bakumaza tubwira ati mwana ko kanye umusore yarambwiye iryo jambo umutima wanje utanguye gutera mu by'ukuri mvugishije ukuri ico gihe byarabaye ndaseka nangura kumwenyura nanje ubwanje ntabyo narinzi ko nariko ndamwenyura nashidutse sanga ndi mu byishimo turi kumwe na James umusore yitwa James mukobwa yanezirewe kandi umusore amubwira ati muko uzi ko bwa nyuma na nyuma mubonye uri kuraseka mukobwa byishimo byamurenze ibaze sheri wiwe aramutse aje agasanga umukobwa
ari mu ibi ngibi, ari mu bintu by'iminyenga, kandi sheri we yamurungitse anamurihira n'amafaranga agene muri gym azomare iminsi 2 ngo areke kubyibuha. Nakomeza mumara maze ngo umukobwa ni mubi katurore. Muko tuguruke nka Superman, tuguruke to musore akomeje amurisha isi yipowe to. Muko uzi n'amakuru tubandanya hajya imbere. Mukobwa bwa nyuma na nyuma agize ibyishimo, arangije agatelefone karasona. Mukobwa bya byishimo mwana nyagasana byishimo biragabanuka. Mukobwa abonye iki rero to kubakora neza, abona ni sheri wiwe ariko aramutelefona, akaramuhamagara sheri wiwe. Muko reba muko, wibuke neza ko uyu munsi wari wanezerewe cyane kandi ufise n'ibyishimo. Rero ntiwemerere ko aza umuntu akubabaze ngo twari ibyo byishimo wari kuragira uyu munsi. Mukobwa ati ndamwitabe canke nirekere, kubatanga tubwiye ati ese ndamwitabe canke ndeke, kuko ninamwitabe ico ndi coco arambwira kaje kuntora ngo tugine muhira, kandi ubu ngubu sinshaka no kugenda muhira ngo mbe ndi kumwe nawe. Ese nkora iki? Mukobwa aramwitaba cyane namwitaba. Mukobwa arakupa, mukobwa arakufye telefone, akufye sheriwe, kandi urazi ko sheriwe nta mikino. Mva musore, ubu ngubu ngomba ko twatuma ibyo kurya tugasangira nje nawe. Mukobwa atamwe gutuma bya biryo bimwe sheri wiwe yanka. Musore arumiko. Mukobwa nyuma na nyuma urirekuye. Musore biraboneka neza ko bimushimishije kuba yumvise hasi umukobwa bwa nyuma na nyuma amusabye ko yomuzanira bya biryo. Wa munsi bari ko baragige tutangura na gafilime. Uzi ko wishize kibintu ku munwa, uzi ko uri kurajya ujya wirunda kibintu. Muko nawe rero ubona ko ubwo butoki bwawe bumeze nk'isosi, uretse ukuntu bworoshe cyane nk'isosi. Musore kuvuga isosi, mukobwa bimwibutse ibintu. Mukobwa atangura kurakara. Mukuru mbabarire pe. Ibyo bintu mvuze ntabwo mbikunze. Musore we yamubwira ati mumva muko, urazi ko utwo dutoki twawe tworoshe cyane nk'isosi, kandi isosi mu kuryoha nayo irarenze cyane. Mukobwa nawe ararakara kuba yumvise amagambo katurore. Muko ni ibiki? Sheri wanje abonye isosi agira allergy to. Kumbe sheri we abonye ibintu by'amasosi, ibindi by'imigati agira ibintu bya allergy kandi nimbi ku muntu yabonye ikintu agifitiye allergy. Kandi ikindi nukuri bino bintu sinakomeza mbikora, ibaza aje agasanga ndikunga isosi kandi nawe yavyanka kubi. Nukuri sheri wanje aranka ibintu by'amasosi pe, ahubwo mbabarire cyane. Ndukuri ndabihagaritse pe. Umva muko, mu byukuri ntabwo je ndi sheri wawe, siko? Ariko ndabizi neza ko sheri wawe bino bintu ngibi anabyanka, ariko je ndabikunda. Nubwo ntari sheri wawe, usibye ko nipfuza kumuba. Kubwo arabyumva ngo ngwiki uvuze iki? Ariko musore agataye mwamubwiye ati muko ndabizi ko sheri wawe bino bintu abyanka, ariko je ndabikunda. Ariko nubwo biruko ntabwo ndi sheri wawe, usibye ko nipfuza ku munsi umwe nzokubera sheri wawe. Kubwo arabyumva musore agataye yipowe. Muko harano ngiye ndaje. Ariko narimbizi kuri kurapyina ibyo ngivyo arakora ambwira. Narimbizi ko arakora fyina ntaco ndagutegereje ndaje. Sawa mukongeye kukuzanira ibindi byo kurya nkusange ngaha. Sawa to. Kobwa tangwe kunezerwa, ariko umusore aragataye ati muko nubwo ntari sheri wawe, usibye ko umunsi umwe nipfuza ko nza kubera sheri wawe. Akamana yanje atanga komyara nkunda to. Mukobwa akomeza tubwiye ati mu byukuri muri aho mwanya nari numva ibintu byose byanezereye cyane. Mvuga ati asingiye gukora iki?
ko mbonye umuhungu basi byibuze turi kumwe nangora kwishimira mvuga ati basi numva ni segonda na rimwe ritohera tutari kumwe nje nawe mukobwa bisa nkugatangwe gutekereza uno musore buke bucece mukuba kiraho ariko muko kuki utigeze witaba telefone yanje sinaguhamagaye maya wabaye ibiki maya kutambwiye ubundi ngaha uri mu myitozo ariko muko kigabo kirangije kiramufata mu kaniko nawe ndebere muko mon bebe urururu hari ibintu ndiko ndumva biriko birahumura nabi ndanabyango bwo si isosi to kigabo kigwa yarerije ukubona isosi kibonye isosi kica gita kigira arerije mbi cyane none wongeye kumbesha ubure wambesha gute rero nabiri ndiko nakumva ko kumunwa bikubiranuka nabi bihumura nabi kobwa ariko mombe ko numva bihumura nko kumenga ni isosi none wongeye kubijya musore arabye urugabo rurabye rubona mukobwa imbere yiwe hari ibintu by'isosi nuko mbabarire bino biryo si ibyanje ni byakoca wanje ni byakoci wanje ni gute wambwira uko nguko mombe sinakubujije bino ngibi sinakuzanye muri gym ubyibushe nakubwiye ati jewe nitwakundana nawe ukibyibushe nkuko nguko uranyumva mombe pe umva rero wera ubu ngubu ndabona neza ibyo nagukorera kutigeze unshimira no musi warimwe kandi kindi wanyanduje n'ubutoki bwanje nagukoze kwitama kandi kwitama yawe hari ibintu by'ibisosi singoma kibisosi ncinda bibona mu maso yanje singoma kubinja ko no ku mubiri wanje ikigabo kigwa yarerijiwe dokirangije cyo kiri hana guri sosi ngo candoye nawe ndebere mukobwa akomeza tubwiye ati muri uwo mwanya numva ibintu byose byahagaze muri jewe ariko nta na kimwe nariko numva usibye ko ryajwi rya wa musore James iryo jwi ryambwira ati sinkatume buri umuntu wese aza mu buzima bwanje aje kumbabaza byonyine sinkatume antwara ibyishimo byanje uwo muntu umva ngubu ndatandukanye nawe ndaguhebye urabona wampeba ujahe muko uranyumva umva ngubu je ndatandukanye nawe je kindeke jundeke gusa ubu ngubu ndafashe umwanzuro wo gutandukana nawe isore kiratwenga ngo gwiki muko wataye umutwe urabizi ko atamuntu ngaha ku isi yagukunda usibye jewe gusa umva je ntibindaba urabizi we kutoneze gutamfisi uranyumva ubu ngubu muko ibyo bintu mvuze wabyumviyera ndeka juru kuraniga umva wa mugabo we mukureke ivyo biganza byawe mureko mukobwa canke kigabo wakigujye wagikobwa we gusa kunuri kibi gusa musore uri kuvuga ngo canke rero canyiki canyiki sore yarabirabye kuntu kigabo kikera hotera uno mukobwa musore birabye arangije yihumuriza arangije yimotereza kutuntu yarazanye azaniye umukobwa nawe nyene kugira babatuje bishimye umva uryoherwe umusore arangije amurunda ibintu mu maso mana nyagasani umusore arangije amurunda ibintu by'ibisosi mu maso kandi kineyo kigabo kigoye allergy iyo kibonye isosi kigwara allergy kigabo kirabira banutse ko isosi Bino wanutse ko nibiki kigabo do mana yanje isosi mana yanje mu maso yanje do kino kigabo hakigiye ko nisosi na gatoya ku kuboko kwiwe aca hanagura ibaza ubuho umusore abimurunze mu maso mana yanje ndapfuye ndapfuye amazi ari hehe do kino kigabo cyafata nawe muno mukobwa kino kigabo kibonye nisosi kica kigira allergy Mana yanje uramukubise akantu wipowe do mukobwa aranezere basi by'ukuri nukuri simba no kungene no gushimira nukuri urakoze cyane kigabo bakirunza isosi mu maso kandi gifise n'ikibazo cigwariye na allergy cyane gose muko cyane gose ubungubu nizere kugiye kuba no mu mahoro wishimye muko cyane gose ahubwo bitegwa n'uburyo ndiko ndakubonamwo
umusore aramubwiye ati mukoreke bungubu nizere kugiye kumererwa neza ariko umukobwa aramubwiye ati cyane gose ariko biterwa n'uburyo ndiko ndakubonamwe umusore umva muko none urambonamwe bidasanzwe jewe hari ukuntu mbonamwe nyene bidasanzwe komana yanje do umva muko ibyo ngibyo biri ngaho ni ibiki uzi ko wakomeretse nakomeretse hehe oya muko nakunda gukinisha nakinaga wakina narimbizi ko ariko nakina rega narimbizi nyene narimbizi do umva muko hari ikintu kidasanzwe ngira ndakubwire ni igiki muko ubundi twasomeye ibitabo kuva mu wa mbere muri pirimeri do mukobwa yatangwe kunezerwa cyane mukobwa nakomeza tubwira ati uwo munsi niwo naboneyemwo urukundo rwa nyago mu buzima bwanje niho naciye menya ko urukundo rwa nyago kandi ko umuntu agukunda bya nyabyo atazokwigera akubabariza n'umutima wawe mukobwa akomeza tubwira ati mu by'ukuri nzokwemera buri kimwe ndakibure ariko kubura urukundo rwo gukunda umuntu ankunda byo nzobigira ibamba pe nzabigwanirira Kosize n'umukobwa abwiye umusore kamukunda ubwo naje ndakika no kunguka kagenza ku uyu munsi nongera gushimira maze kuri subscribe kuri no channel nishasha nongera kwibutsa abatarakora subscribe kuri no channel shasha muyikore nako ku munsi wejo nzahita mbatamona kandi gasobanuye kurukundo kanaryoshe yari tava nk'ibisanzwe Imana ibaho umugisha ciao